reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Mwiriwe neza, ni update zituzanye aho tugiye kujya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tukamenya uko situation ihagaze. Magingo aya nakubwira yuko muri sheferi ya Buhunde aha ni muri groupement ya Kibaba, ni ibirometero 24 gusa hafi neza y'ikirombe cya Rubaya. Aha ni muri teritwari ya Masisi, ni bice Kasahi, ni mugiye kandi Ibaraka ari ikibazo gikomeye cyane, hamaze gupfa umuturage bivuga ko ari umuganga. Ani mugiye kandi turebana mu minembwe ko situation zihagaze Uvira, ndetse ku kibuga cya Kavumu abari biteze ko ibintu biri buhinduke bihagaze bite izi saha. Maginga yani munyemereye mu minota mikeya ku murongo wa telefone turakira umuroko w'infoma atujyane muri izo quartier zose tumenye uko bihagaze sahi. Mbere na mbere reka mbanze mbifuriza amahoro y'Imana mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere urebe munsi ya video kandi kuri subscribe, kandi nimujye mwibagirwa gukora kuri like, muna sharing izi nkuru kugira ngo zigere henshi hashoboka. Wowe uje bwa mbere utanzi n'ubundi nitwa Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone reka tuze twakire umuroko informa uherereye neza muri biriya bice, atubwira uko situation ihagaze nkuko update twazibasezeranyije kandi zitagomba kujya zibacika. Ni nayo mpamvu mbabwira nti mujye mwitondaho gake, mwumve situation inkuru irange, mwumve quartier zose aho zigiye ziherereye, ndetse umenye akantu ku kandi, kuko iyo wumvishije umunota umwe cyangwa ibiri ntabwo wumva uko byifashe, aho nakubwira ko abari ibindi. Ku murongo wa telefone reka twakire loko informa wacu Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Ubwo se twavuga ikigoroba cyiza cyangwa uburyo bwose ntacyo wavuga amanywa, ikigoroba kuko n'ubundi amasaha urabona ko n'ubundi yagiye nyine. Ariko wenda abari mu masaha y'isasta wenda twabifuriza kugira isasta nziza. Yego. Bimeze gute maginga ya twakiriye inkuru, wanyereje message umbwira ko abasirikare bahohoteye umuturage Ibaraka mbere yuko utujyana ku yandi maxe, nukugira ngo bamenye uko situation ihagaze. Wabimbwiye ni nayo mpamvu mbibabwiye, wenda we nturi bubigaruke uretse tujyana ku yandi maxe. Wambwiye yuko hano Ibaraka abasirikare bahohoteye umuturage bakamwica, bivuga ko ngo yakoraga mu nzego z'ubuvuzi sinzi, ariko wenda twapdatinge mu bice bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ibiri kuba sahingiye. Ndagaruka muri Sud Kivu, muri iki gice cya Minembwe n'ubundi hamaze iminsi havugwa imirwano itandukanye. Yego, bigaragara ko n'ubundi imirwano isa nayo gikomeje, ariko mu buryo bugaragara ko hariho usa naho habaye gutakaza imbaraga, ndetse n'uduce twinshi nibi byinshi cyane kuri ako FARDC basa naho bamaze gusa naho batakaza muri imirwano, ndetse ubona ko ari imirwano bagiriyemo igihombo gikomeye, kuko intego bari bihaye ntabwo bayigezeho. Bari bihaye intego y'uko mu minsi 2 cyangwa 3 kano gace bari kuba bakagenzura nyuma y'ibitero bikomeye byari bimaze iminsi byibasiye igice cya Minembwe, ariko ubona ko basa n'abahawe gasupu cyane 23 na twirwaneho mu buryo bafatiwe ingamba mu duce twinshi, ndetse bakuwemo kandi bakatuvamo barashwe bikomeye, batakaje ingabo nyinshi, ndetse banatakarije ibikoresho ari ibyarashwe bikangirika, ndetse n'ibyafashwe bizima. Ubu imirwano uduce isa naho iherereyemo n'ubundi yacyavugwa mu duce tumwe na tumwe, ubona ko hari utwo bavuyemo. Ubu ubona ko igice cya Minembwe ruguru basa naho byanze nyine bakajya gushakira mu zindi nce, mu buryo ubona ko baba bagira ngo barebe uburyo bwo guhugenza cyane. Ubona ko baba badakeneye ko izi ngabo, kuko ni position nini cyane iri muri kino gice cya Minembwe yari mu 23 na twirwana, ubona ko baba badashaka ko bamanuka muri biriya bice byo hasi, kuko babahaye agahenge n'umwanya, baba babaha gutegura neza uburyo hari ibice bashobora
kwigarurira muri ziriya nce za Uvira hasi ndetse na za Baraka. Niyo mpamvu ubona ko hano hatajya habura ibitero uko byasa kose, n'ubu bivugwa ko muri aka gace n'ubundi ka zino nce z'aka gace ka Mukoko, bivuga ko twirwaneho ihagenzura muri iki gihe, ariko mu buryo imaze kuhambura FRDC, ndetse iyi Rugezi niyo irimo imirwano imazemo isa naho ubona ko hari n'ibirindiro bya FRDC ndetse n'ingabo z'u Burundi kugerageza kugaba ibitero hano za Mutunda, naho ubona ko hari agace basa naho bagenzura na Karingi, ariho imirwano isa naho imbunda ziri kuvugira muri iki gitondo cy'umunsi, ndetse n'ejo ku gicamunsi hari imirwano ku buryo ubona ko hari habaye n'ikibazo ku baturage bahari, ariko ukabona ko icyerekezo cyabo ari iki cya Rugezi, ubona ko ariho basa naho bahinduriye, gusa naho bagaye ibitero bavuye muri kiriya cyerekezo cya Kwezero bari bamenyereye, gusa naho ariho bakundaga kuba barwanira mu bihe bitambutse, ariko ukabona ko kongera gusubiza muri icyo gice bibagora cyane. Ubona ko imirwano isa naho ihinduriye muri iki gice cy'Indondo ya Bijomba, ariho basa naho bagiye gusa naho bahindurira ibitero, ariko mu buryo bwo kubona ko ibyari bigamijwe mu minsi itambutse bisa naho bibananiye. Ubu ni ukuvuga ngo utu duce basa naho barimo, urabona ko hari umugambi kuri M23 ndetse na twirwanaho bari guhindura mu buryo bo bashaka gusa naho babahuza bakerekeza muri ziriya nce za Rugezi, kugira ngo babone uburyo bashobora kwishakamo ikindi gice cyakwerekeza muri izi nce za Kwezera, ariko ukabona ko M23 yo yabimenye neza cyane, n'ubundi ibirindiro byayo muri iki gice cya Kwezero bikomeye cyane ku buryo buhambaye. Ubu bivuga ko batanatekereza kongera kwerekeza uretse nka drone zishobora kuharasa kubera ibyo bamaze igihe bahura nabyo, kandi bigaragara ko M23 na twirwana aka gace isa naho yubatse cyane bikomeye. Rero urabona ko hariho gucika intege cyane, ariko bivugwa ko hari uduce n'ubundi ubona ko hari ingabo z'u Burundi ziri kongerwa, zisa naho ziza gutanga raporo muri utu duce, ubona ko n'ubundi banze kuva ku izima, mu buryo ubona ko hari ibitero bishobora kongera kuba muri iyi minsi, ariko ukabona ko nta cyizere babifitemo bitewe n'imbaraga bamaze kuhatakaza, kandi babaye nk'aho M23 na twirwanaho bigaruriye morale kubera imbaraga bamaze gusenya zikomeye cyane z'iyi coalition, ndetse ubona ko yari imeze nayo mu minsi itambutse, ariko ubu bitakiri ikikangwa kuri M23 ndetse na twirwanaho muri iyi misozi miremire ya Minembwe. Mu Buvira ndetse n'Ikavumu byoho byifashe bite? Uvira ni muvuma zihari n'amadeployment y'ingabo z'abarundi, ndetse zinakomeje kwiyongeramo muri Uvira. Ubona ko basa naho bisuganya cyane mu buryo butandukanye, hazamo ingabo za FARDC ziri kuva muri biriya bice bya za Baraka, bisa naho biyongera muri kano gace ka Uvira. Ubona ko hashobora kuba harimo ikikango cy'uko iyi Uvira ishobora kwinjirwa mu buryo butunguranye, bitewe n'uburyo babona ko ibitero byo mu gice cya Minembwe byatumaga M23 isa naho yahugira cyane, bitewe no kuraswa cyane kwa buri munsi. Rero aho bibaye nk'ibigabanutse, urabona ko bahura n'ikikango hano muri Uvira, ariho hari muvoma nyinshi yo guhora basokeranya ingabo cyane ku buryo buhambaye. Ubona ko mbese basa naho batizeye umutekano wabo, yuko bashobora kwinjirirwa isaha n'isaha kuri M23 muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, Ikavumu ho byifashe bite? Ikavumu imirwano kuva ejo ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi n'ubundi yari ikomeje, ariko bigaragara yuko n'ubundi ku ruhande rw'umwanzi kwa FARDC ndetse na FDLR Wazalendo bisa naho yabaye nkaho bibakomeranye, bitewe n'iraswa bahuye naryo ejo cyane mu gicamunsi ndetse n'igitondo cy'uyu munsi. Vuga ko Wazalendo baharasiwe cyane bikomeye, ndetse bamwe bakasiga ubuzima, harimo abafashwe ari bazima, hari n'abakomeretse cyane bihambaye, ariko
biragaragara yuko babaretse mu buryo bagabye igitero ku gicamunsi cy'ejo aricyo cyabateye n'iraswa rikomeye cyane, binjirira ibirindiro by'ingabo za M23 aho byari biri. Bigaragara ko babaretse babishaka kubw'umutego bari babateze, kuko akenshi bagabaga ibitero bakaza ari bakeya, ugasanga pozisiyo nini zisigaye inyuma mu bice bisatira ishyamba, ndetse ku buryo habagaho gusa naho baganjwe bakoraga wizidoro mu buryo bwo kubashyikira bitewe n'amashyamba binjiragamo ya pariki usibye bikagorana cyane. Rero ejo umunsi w'ejo igicamunsi barabaretse basa naho binjira mu kigo bikomeye, barashwe bitangaje cyane kuko ntabwo bakekaga ko hari ingabo zingana gutyo n'ibikoresho bari bateguye, kuko operasiyo yari izwi ku ruhande rwa M23. Babarashe bidasubirwaho, rero ariho havuyemo gutakariza ingabo nyinshi kuri Wazalendo ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi. Iki gitondo cy'uyu munsi rero babaye nk'aho bakurikiranwa cyane mu ishyamba aho bari bakorewe wizidoro, kavuga ko babaye nk'aho baza kureba ibirindiro bya M23 aho biri, niba bavuye mu madefense yenda babasatira cyangwa bakirimo, baza gutegwa ambushi mu gitondo cy'uyu munsi. Rero bakiva mu ishyamba bivuga ko barashweho cyane, bakora wizidoro M23 ikabakurikirana kugeza amagingo ya n'ubu. Cyumvikana ko imbunda zicyumvikana, ariko bashatse kubakurikira ku buryo basenya ibice baturukagamo bakongera bakerekeza mu nce za Walikale n'ubundi, kuko akenshi ariho bakunda gutera baturuka. Yes, birumvikana, umucyo urabonetse, ndetse hari n'umwe uri kuba mu mirongo y'imbere wampaye message ambwira yuko ikibazo wenda gisigaye ari uko abaturage batari bizera ko umutekano wabonetse bagifitemo igihunga, ariko bivuga ko umwanzi bamwigijeyo. Ngaho tunyarukire muri ibi bice n'ubundi bya Masisi mu mpfunyapfunya kugira ngo n'ubundi ducuciriza aha Bwana Bizima. Yego, reka mvuge kuri operasiyo ya M23 ivuga ko iri gukorwa cyane muri pariki ya Virunga. Bivuga ko kari agace cyane kari kamaze igihe nako kavuga ko harimo FDLR zaje mu buryo bwo gutata amakuru muri iki gice cya za Goma ndetse na Rucuro, ince zimwe na zimwe. Uvuga ko bari kwioroganiza kugira ngo babashe kuba nabo bakwatsa umuriro muri kari gace, ndetse mu buryo bwo kugira ngo bahuze n'abari muri ziriya nce za Masisi, za Gatoyi ndetse za Rumbisho. Urumva ko babaye nk'aho barasira rimwe, ni ikintu cyari cyateguwe. Urabona izi za Kavumu ndetse na Sud Kivu. Rero iyo operasiyo niyo ibaye nk'aho yafuyarinze, kuko iyo basa naho bagiye kuyikumira bitaraba, kuko ubu bari guhigishwa uruhindu muri pariki, ku buryo bashaka ko basa naho bongera kwerekeza mu cyerekezo n'ubundi cy'iyo za Walikale, aho baribona bo mu gice cya Masisi bari guturuka. Rero inyuma urabona ko byanze bikunze aka gace n'ubundi basaga naho bari bagiye gusa naho bakora ibara, kuko ni agace gasa naho kegereye hano za Rucuru ndetse na Goma. Ubona ko byari kuba ari nk'inkuru mbi kumva urufaya rw'amasasu mu za nkengero z'umujyi mu birometero bitari byinshi cyane. Rero babatanze kubimenya babasangayo. Bivuga ko operasiyo yahereye ejo kugeza uyu munsi ari isasu rivugira muri pariki, ariko ubona ko nta guhangana guhari bitewe n'iyo pozisiyo ko yari isa naho yari itari yubaka ku basirikare benshi b'izo nyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo bari muri iryo shyamba. Rero biravuga ko baba ari nabi cyane ku muvuduko udasanzwe, ku buryo ubona ko gusohoka muri iryo shyamba ndetse bishobora kubaviramo kuhasiga ubuzima bose, kuko bivuga ko babatangatanze ku buryo hashobora kuba ambushi zo kumurengera rwose, bishobora gutuma FDLR iri muri ayo mashyamba kuvamo bibagora cyane. Yes, reka tugushimire Bwana Bizima, n'ubundi ukomeje utumenyere uko byifashe, n'ubundi update zo nakagaruka.
yego murakoze cyane. Yes, murumva ko rero umu FDR yakamejeje bihabanye n'ubundi cyangwa bisa nk'ibyenda gusa nk'ibyo Nduhungirehe yashyizeho ku mucyo ndetse avuga no ku binyuma bya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gukenesha ibya FDR kubera yuko aba FDR nibo nkingi za FARDC ndetse leta y'Kinshasa iri gukoresha muri bitero biri mu bice bigiye bitandukanye bya Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ibi ngibi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aho yongeye kugaragaza ibinyoma bya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gukerensa umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni nyuma yuko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bita Patrick Muyaya yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye ikiri ikibazo ku Rwanda, aho yavuze ngo abagize FDLR bahunze u Rwanda mu 1994 nyuma y'imyaka 32 baracyari ikibazo ku Rwanda. Akomeza avuga ngo ntago bakabaye ari ikibazo mu buryo bwo kukijisha no kuyobya abantu ku mikoranire ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Muya yavuze ko FDLR itakiri ikibazo ahubwo yongera kujijisha asubiramo ko impamvu y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari amabuye y'agaciro. Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko ibyo binyoma bya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kibazo cya FDLR bikwiye kugira aho bigarukira. Yibukije ko kwa 21 Werurwe 2024 mu nama yahuje abaminisitiri mu biganiro bya Rwanda, uwari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura yagaragaje ubushake kuri gahunda yo kurandura FDLR. Yasobanuye kandi ko mu itangazo rya nyuma byari byanashyizweho umucyo mu buryo bugaragara ko FDLR igomba gusenywa, u Rwanda narwo rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Yavuze ko isi yose yatunguwe no kubona Rutundura wari wemeje ibyo nyuma y'iminsi 2 gusa, ahakana ko FDLR itabaho. Ati twese twatunguwe no kumva nyuma y'iminsi 2 mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa Rutundura Christophe ubwe avuga ko FDLR itabaho, anajya kure abaza umunyamakuru kumubwira aho abo bagize uwo mutwe baba baherereye. Nyuma y'amezi 6 gusa kandi muri Nzeri 2024 hamwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FARDC yagaragaje ko iri gutegura ibitero ku birindiro bya FDLR. Ati kubw'amahirwe make ibyo bikorwa bya gisirikare ntacyo byatanze kubera impamvu yumvikana yuko umusirikare mukuru wa FARDC General Peter Akirimwabo yari yahaye amakuru inshuti ze za FDLR mbere yo kugaba ibitero. Ibyo byarakaje cyane Abanyamerika babitugaragarije mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje avuga ko nyuma y'ibyo byose kandi mu itariki ya 31 Ukwakira 2024 abahagarariye ingabo n'ubutegetsi bo mu Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Angola bahuriye i Rwanda bemeranya muri gahunda y'ibikorwa yo kurandura FDLR izwi cyane nka Konopus. Iyo gahunda ya Konopus yemejwe n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu mu nama ya 6 yabahuje muri Angola kwa 25 Ugushyingo 2024. Yakomeje yerekana kandi ko kuri uwo munsi wa tariki ya 25 Ugushyingo 2024 habaye inama nibura 2 zahuje abayobozi bakuru ba FARDC n'aba FDLR kuri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo hari hemejwe gahunda yo kuyisenya burundu. Ati nagaragarije izo mpungenge nuko kubusanya bagenzi banjye ubwo twari mu nama y'abaminisitiri yabaye ku nshuro ya 7 ari nayo nama
ya nyuma y'abaminisitiri yateraniye i Rwanda kwa 14 Ukuboza 2024 mu kugaragaza ubushake buke bwa politike ku butegetsi bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR. Yongeye kandi kwibutsa ko gahunda ya Chronopost ari ikintu cy'ingenzi ibiganiro bya Angola byari byagezeho, byanatumye ishyirwa no mu masezerano ya Washington yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kurandura FDLR ni ingingo y'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington no kugera ku mahoro arambuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biratangaje rero ko nyuma y'imyaka 2 Christophe Rutundura agaragaje ubushake bwo gusenya FDLR no kwemeza Chronopost i Rwanda na Washington, umuvugizi wa guverinoma ya RDC ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje guhakana ko FDLR ihari mu rwego rwo gushishikariza abantu gahunda ya Kinshasa yo kwica nkana amasezerano ya Washington ku ngingo zayo z'ingenzi. Imvugo isa n'ishaka kugaragaza ko FDLR itabaho cyangwa igizwe n'abasaza, igaragaza ubushake buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kuyisenya, nyamara ariyo ngingo nyamukuru iri mu masezerano ya Washington izafasha mu kugera ku mutekano usesuye mu karere. U Rwanda rukunze kugaragaza ko ikibazo cya FDLR kidakwiye gushingira ku mubare w'abayigize imyaka yabo, ahubwo ko gishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside uyu mutwe wubakiyeho unakomeje gukwiza hirya no hino ku isi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe nawe yerekanye ko imvugo zidashira z'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashingira ku myaka y'abagize FDLR ari imwe mu mvugo zidafite ishingiro. Akomeza avuga ngo FDLR si umutwe wateguye jenoside gusa, ahubwo ni umutwe w'abarwanyi ukomeza gushaka abanyamuryango bashya bashingiye ku ngengabitekerezo yayo ya jenoside, basangira n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagaragaye mu magambo ateye ubwoba y'umuvugizi wa FARDC aho yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu Ukuboza 2025. Avuga ngo u Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ari ikibazo ku mutekano wawo n'akarere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Ibi byose bikomeje kuba nk'uko tubibasomeye, biragaragaza ko FDLR yaba yakomeje amaoperasiyo atandukanye muri Nord Kivu bitewe na gahunda n'ubundi barimo mu kuba abasubiza iri huriro rya AFC inyuma, aho ubu noneho n'ibihugu byatangiye kubyivangamo, aho ku ikubitiro bivugwa ko aba ba FDLR bari gutozwa n'igihugu cy'Ubufaransa. Iki gihugu cy'Ubufaransa n'Ububiligi byimitse ingengabitekerezo, ni nabyo byayizanye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Urumva ko ari ikibazo rero gikomeye bakunzi ba Kigali Lion News. Ni nayo mpamvu imirwano ikomeje kandi ikomeje kuba muri ibi bice bitandukanye, haba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Update zo nakagaruka ni munyemerere ncukiriza aha n'ubundi naho mukanya. Reka mbashimire mbifuriza kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, abageze ku meza mbifuriza isasta nziza, twihanganisha bikomeye abari muri zone z'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.